Samla Vicky Nelson marbanyang nakathain punusla da kajing sngobitar namar kajing sha syukor hawameli ke punusla ba preston tensong ubadeiru sembun mitirang ba kajala megalia uloong bo unlek manla kalong yeng hakatai konsensi ban yalap persya yo ba preston uloong ba haw punusla konsensi kibri kijuya khana ba lada simpisa no ba preston na kabenta ki jingdon kam jongki bat lada kimbut yo kan saja kajing sha ba hakiksoi na karyat ngan kabodan hakatai kathan da kaboong ba mauhi tieng ye kita kiksoi bat seliaru namar bar uru ulasim pisa kani ke jingkran tu samla kade halo kinongrem ke jingkeno bo ba perston lo syukori u nak benta ke jing terwa pentri kam ya kawai ke projek ban kentiu ya ki kon samla ha ke jela kibriu jungi siti pun selagi lang no kisim pisa no perston dakila sim niam kitir kiong yo kata keksul ke kreni nakata habut biu nakata habut biu perston bayo kata keksul dengan mau chicken biryam ta bayo kata keksul dengan ini nakata dan asim no stingar mong sure ban panu ngang challenge kita bangaru abang ngasim pisa kilak perston mengaru ngasim pisa mengaru yai pi kumai nga pi bangapang mong stom pi banganyap no ngandrung haman lagi tliwi ngandrung babang kepisah pi dan kam sanajar 50,000 ha 50,000 50,000 ro tabang anong pi kam don tekan don bor kata ksut hangi bri start bri jong play kan don bor kata ksut dengan mo ngai thuji pedang ora ngakerteng Vicky Nelson marbanyang dan ngadain konstituensi jong perston tungsong ya ngalada penpuli ngalada ikijung penpuli ngalada ka masuk engineering haka machine design bang lapun tebet ilojong lapun pas ki certificate ki ba per ki skills ki ba per bang ngalada pas ki competitive exams ki ba win ki ba hetam hang India ro te ke go penong beri yang aku kena penong masta bang wan ne press club ma nga man kasi ngi ki social media ngi ki YouTube ngi ki media jong pisia dan bitang ka tangka jings new baik harus nong jungi apa kan ngom kan ang migis ni kan kanang hiar ka meghalaya jungi hak company putih hak kam health hak kam agriculture horo ti yang aku kena samla ka pen takli kapan kredit musim ru babelai ka snong jungi belai ka meghalaya jungi ka dor tu kan dengan yaru ngai bangi mentang im haka jing cha ni im hau kaya jung nong senchar ka ba le don bor ngi jagdriu kam dam shu kata kam sim snolam ka ba shukwa bi banshu penring braw di boro ki jagdriu kam tam mi khna samla ka ba kwa banshu penring braw di boro kam dam jing sne india ram khna samla te long thik kam ka por jing senchar mo pharu jong hitlar mon lab na nonta yu blei rum kam yu bri rum kam tang ki khsoi ber ka pisa di kumuni nong ilam jungi ledi man thina popun slaw wang kumno wang ba lami na ka por ha social media ba bangan job te nga yuk sui dengan join bet nga ngong ipim be ro join ksut ude ubidar ksut bakini boro ki badan hakane ka tim jungu ki de ksut let kini menta bakila ki ureng kila ki uskong bagi ko aban kata ka plan jungi ka policy jungi ka de ba ngin subam du bin ai boro ban bam du boro map su dah bi kluk na temen ro map su dah nga ku mukna samla jong ka bri nyutret ubade na ka konsensi jong perston ngaru kum juhi perston mo la mun siong bo di usiam jong ni perthai usiam jong meghalaya perston te nga kum mukna u sakri lalang kum sakri mo ngalek ha perston ngasong ka ko office mo akanta kum mukna wana start ngalek ung ba to nginya find a solution ka crisis jong ni mata ko perthai ber ko hi ber meghalaya khantam kare ka unemployment Hinyo posan persen kide youth ya jong meghalaya de ki youth ki bah po le pesan seneng te modur pila da kadai kan employment issue kumar hadukan ngor ki break mambiang ka kampajang tengah ngale hu ngara da solution ngong pechnya sa ngile kumne bangin yo pan ai kata ka bangin generate ka employment issue nam ta ki khna samla u le knu nga open beat nga u pensat tamlong from seneng u pensmit nga wang bahot ngile hadin bede u le knu thak usu korenga hi la bunsin ha long upersuan u le knu ukren ben bhai khna samla jungi mo phin lap hama ukren ben bhai khna samla jungi ong ba lalu ko to por jong covid ro bagi kema bagi be ida khar the bo kisna surok yang bagi be ida khar manu kisna tuk surok ndam manang kisna uang bagi khasing dan skill uang bagi nimla ada banyang halok jong jak jong ru ni shu up bagi silong no kita ki nong tong pembam dak samat bagi dan kata kasap bagi le ke ru ngai u ngara kini yang ni phi kini ko project ka bangara u
bang ba lengba kini project ni lak ban ai kita ka jing start ki kena ki lak ban jeng halor ki jat jong jong le kuno upin bi nga wang kabadai nga shom ki is ki behe nga shom Vijay Kumar nga shom ki director of industries nga shom director of employment exchange ki om kum kani project ni la ni khampai perkhat bu khana samna jong ka shnong ni jong meghalaya bu dam kat kani jing start bu monra kani development hapok shnong thau jungi hapok kami meghalaya hi pro bai ni dan kam ban implement ni kani ka project bersubang khat biang palat wang ngampat julap lu kena start mopi nga pada la alok nu la kiskong mengaru la songsarong ngkat udi pisian ke mau wang bang le tak project ngaru ngam se pin le nu ya kan ke project pin pembiang bai piti kenapa ngini pin le hawat proceed fee buat ka documents everything sawan ra hinga ini le bai pitip kan nu alut ikini bang sna kini project kan nu time junga ka wes nantang ni project di kisau sansnem na plut pisa la koi huntang habaram antar ki pholak habaram nantang ni project por nalik ndu yu ngam ngile mo se kini project adaptation sa kini saksan ka kamram joki pin le uang kumno yang uang bang dan kamsu wiki ketua project jupi lawan kita kar mana bar ha lawan kita kar gimana bar man sang ban snai kene project film dan kamsu ripi kam ngam semua pair por uang kumta kene sarkar ni persetujuan kontrak kidai kinong kudup ikje bendrio kinong ri ki bar cela ngayu ga khamlet ong ngalaki di kisnem ya kene kam khamong yu ai kapisa na ketua state government jumphima bangan yo ban snai ne project nama ta kena samna ga khamong yu ba sna sanction ma phima ga scheme jumphina government ga khamong ta sin ru ga ya keleng ngong yu ba ka kam kapisa la le ngam dan kam he kapisa ga state government kapisa nga ko ai ga state ka central government di 4000 crore ka central government ka labang nam ta ga development nam ta ga skilling ju youth nam ta ga development ju kena samna nga yu ngong ba ye phi sir nga dan kam tang ke MOU na phi ke MOU kaban penting kena yang ka bangang ada nong song jong kan ka jela ba pinyo pin ai la tinga bangan ran ni project tre ba na nga tang ke MOU ro nga kampan pisana uang ba ai daw ba nim dan pisare nim dan revenue re be kam ro gino hikairo nim dan revenue re bangim ye ki ba ki post ki balak nanta ro umla ban tak post bele wang no rubai wang no poston bangim dan pisar ni tak kami ro ngang ong kwa tik tu pisar pi kwa pelut ki siri blossom ki pelut pikwa thau ying moi ki barsala ki wat keleng hadu ba jing wat lembur kata ka ying bangal alimo semengaru le wat lembur kata ka ying ban thau nam ta kini barsala ba hadu ba blueprint ba pisna ban yo ban pen IA suk kata ka ying kesemiki dia ka pisna ban sign mu yu ban dia ka jaka jungi dan ka speed sign hanu ha ban bekam iki no hikai te ka speed kim perkhat sure ka imlang salah dia ru ngayu ngong ba ai nga tangke muyu kane ki central government yang kal ong te bakan ai ka pisanga bakan ran kane ka opportunity nam tang Meghalaya state bangila ban penkinti ka ki kena samla ngila penkinti ka development dam kam teme ka yu jome ngam dam kam ka pisai ka state government jome ong ai nga tangke muyu tep uang kuno Vijay Kumar bendi manu mame bakan ai kata ka muyu ha nging ran nga te na ka mechanical background na kwa monra industries baheb ne ni monra kuno industries hane la dak kena jungi kinang start kan to iyo bangan monra industry hane la danga hab ai kam bro bor jela kan to iyo la da kena jungi hi udan kita ka skill bon tre industries baheb hanta kin long kan tio ka jek benrio kan te uang nga kini ki IS ki amno ne Vijay Kumar ba ni la dan kini ki IT haru nyo pratli tambah kibam dan jumut sudah ya dak kantin jumu hi wang ta bakin dan jumut sudah hadu kata ki nyoben pi ni ki birokrat sungi balik ni ki birokrat ki nur rupi ka kam janggi de ban chu bambet ban chu tubet dalawan ke sarkar thamai maki ki le yu ki chu transfer ba chapo ki Delhi Mumbai Singapore ka chapo ki kin transfer no menu ban liwat ki liwat no pi liwat mangai ki bitlabang pisah tu usan ta kini ki minister kini ki kham jabi ngode kini nong yalam jini bede tu maki tu lang berkat sure ka development jini kinaru bambet te haru ba ngong iti ngadum ke put start por bawang nga ba lawan kita karena bar bangan sanya kene rupi haru ba tau kenpo ini kasi gadu por bokran media ru ni ki kam jang kini ki politician mata ki bikin lek keleng ki yang bikin lek bikin krong ni ka bikin wan ka vote ki brio ni krong ki ong ba ai nak saya nga bangan long sakli jung pi ki ong ni lek no nga ngan ra kini project bangi ni la ban ai skill ki kena hanya dan detail bro detail sekali project bangi lah kan skill itu kena kawan kapisan mau pilih 1000 crore kawan kapisan central government ban puli ai kena
kibun kibri batik bergetar ban pumpli kena minai ki skill minai ki free course but te nalon ta bele ngin yarap ki ru kin siyok ng simnon ki naga government kibri bla dan skill kamsok ng simnon ni government kun na po PMGP na ki bank se ke te ka jukmu junga ka dikata ba hiba perkhat mentai bangin perkhat ya ke employment bangin ang bangin tray ya ke kam sarkar ka malong dele leru ni nila bang bangin apoy kata pik jong kata Meghalaya yang bangin ang apply kam sarkar ka mamla dele leru malong kami kapus kawai ke nang apply di silak te nang baborong ini be kam sarkar lada pista kan nuru undam be hibu grup kam sta pe lada ngang sta kan nuru undam be hibu kam sta nga khaman ne nak daw bang mentana kan project ngala baram mentari polak na baram mentari project last kadu ngai kendu pustun demo umbo pun skunya ngai kan kam ngelongang ali terwa ngai ne kam uang mu bangin le kan kam tengah nak kata kajing kular kajing na persi pe dokumen se bro te hari yang tabde kawan kot jangan central government nak Ministry of Corporate Affairs kong ba me hapsi ba fine kan ne ba me asset begini company license me kam le ai tengah namtip dia kata tengah ngalik keren ni pustun on pitch session daka kenti jumpi daka jingkular jumpi nga ngale kene project mentang hapsi kene karam student nga ni opisana nu hapsi solak sangat mentang ngali kendu ya kicara accountant yang kendu ya company secretary ngong bang tangla bangin kundu bangin nungsi kene bisa ya hapsi ba ngale yu nga penyi ka dokumen sekawan kan na central government ru uang ba em kene ngomla benom dei nong syakri jungi kumuta representative jungi kapan ba ngang kumu engineer ngale na penyi yu ki dokumen semua bapet kene ka ba kawan na kene ka fine junga te nga khamong yu bun sil mu bro jing chicha de don hak mu hi bun sil ta pisa beli bu pun pi nga khamong yu ba sil mo pi kini pisa bro nga sile nga panjing rap dari bi kontak de pangamla le ere kamde nga problem jana ngawan ne kum khana sama memang ba kamantoy kum yang arah mo kamantoy ini bangin suwan bangin sukran bangin su ne sakar le ta bangin sukran le tekan kut suara proses niru masyar kut suara bangin kran ne jing le sniru nya sakar kakam jungi khana sama ka contribution ka role jungi khana sama borok wei Meghalaya hi kadai ba kasong hangi kabor kasong hangi bangila banweng ru yak ini ki bangila banweng na nakasuki jong kini ki nong sangsar ki badai berbula galong kiksut ki ba kru blai bade benta hani apo Meghalaya dan new league agencies ki baron skill development ru league di benabar tangkuwi ki di Don Bosco ngong aila denga beli ki aila tangi di benabar aila denga ru brio na ni national matha bangan ram nang ikane kata proposal jangan ada bang MOU jangan apa government kan sang angingar menron ini kan hanya setuju ada kecilnya aja biji bawa postur pihak yang pun ulang buat yang lebor le ya cuy keren untuk ngang lebih kemudian song jang pusla kan ada na pusla tengah habli kendo yo local village nga tengah kama nga pada nga semosngan bode ko di PCM bukan orang kan long bikin kam lebih kan nak tin kan proposal jingtho kamdan menurut jingtho Bong kata kadi kamu bakal nama memang ada proposal tercinta. Tanya kamu ngalih kamu student sama tu puan menang ba. Kamu sudah mau kau bikin ada proposal. Kalau in writing, kau define ni gini proposal jadi ini saya di kod Islam. Tentu film kata kadi cuma bah jadi. Tapi yang keren dari itu. Ini bu awareness keleng-keleng, kampang sedang nak senang jom persetuan. Ngan kod ikhna sama yang kau ikibal asal bank ki kena sama keleng-keleng nga kerpar ro i kisang halang ro ba per kemudian hitu ki kisang halang ro ba ada ngimi nani bangin let ban bu awareness ni mong bangin let bu harta ne bangin let bu rally ni bin bu ai ni haman lagi senang persekutu ba ka polisi juga dengan sarkar gede ke ka polisi juga dengan sarkar dengan pendu ban bantu asna ini te nga kham wan ne bangan support ya kanu parti ro ngamde ro tau political man ne wene bangan support ya kanu parti kalau persya iksamla hot persya dari iksamla ba kali ini nung tagi samla pi hadum tai tu yenga hadum ta kali ini tagi samla nam tagi nong rap kali sam sniang kali sam sniang tu sniang imi tu sniang ka haba kala sami ki sniang tengah deban pembiang ika subsidi nong ta banjung tu sniang kali ai yu kong kali ai bisa nong tagi brio keleng-keleng sik bedok nam ta nak health department kali ai bisa kan hajar ngantip le sim dawai tong dawai rumdan doktor rumdan penbiang ya ke infrastruktur penbiang ya dawai penbiang desinding fika banyiram ya ke fika ban keti ke department teh fika keti kena sama teh udah nunggu udah kar nge nga udah nunggu udah kar bohong nga ni show meeting ngawang ba kan yang sarkar ni ke sini nga ngai keren berusia nga keren ngamba balai membu sispa krur nam tak kena sama bikin yo penseng ya kam jong bikin yo beli ke nunu ban keti ke ya kena sama para sama undan kam rekung kata